Linjani maZimbabwe mahlelo ngoGibbs Dube ku VOA Studio 7 lamhla ke ngifuna ukulinxusa ukuthi lithanda ikhasi le VOA Indebele. So ke ngifuna ukuthi libone ukuthi kwenziwa njani nxa ufuna ukuthi uthande ikhasi lethu. So lapha kade singisekhasini elami lapha kubhalwa ukuthi Gibbs Dube. Liyabona lapha kubhalwa Gibbs Dube he. So nxa ukuthi ufuna ukudinga iVOA Indebele okwenzayo ke usiyafika lapha uthi ku search yakho uthi mfi ungavela uthi mfi khonapho ke sutype uthi VOA Ndebele ungavela utype njalo susenzeke khona ukuthi ayisearch sufitizela lapha uthi search iyaziphumela ke iVOA Indebele igijima nansiyana ngiyayibona bese utype phezulu khona phana xa ungavela utype phezulu khona phana siyavuleka ke phela liyavuleka ikhasi lakho lingavuleka ikhasi lakho ke usokumele ukwenze sukhangela lapha uyabona lapha kubhalwe ukuthi like ukuthi mina ngalithanda ikhasi leli so lawo kuyabe kulento kunje kumele ukufitizele ungavela ukufitizela kuyinto lakho then suthande ikhasi leVOA Indebele susazikholisela ubukabuka ubone kokho kukhona so mahlabezulu nxa lifuna ukuthandana lathi ngenani kuVOA Indebele like it ngiyabonga.